Maikanem Abilin. Tinapalabas at damanan nagpanggap iti biyag ni Padre Ismael iti may kadwagon daway. Agsidamot dana na ingga gapo iti pan nakabatbatang tangmanen ti kampana iti tengat rabi. Iti may sangal daw napandaami ken Rosa iti simbaan. Ket kabayatan ti panagsarsarita da dinteng ni Victor. Itagagayem adtoyen tituloy ti nobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Umay kayo. Mapantay uji kusina. Tagmirinda tayo. Saanin, Padre? Naimbag nga oras mo, Padre. Victor. Ni Victor manang ami. Padre, baliwan minto manan ti sumarungkar. Intan Rosa. Wan manang. Ne, nagbit kayo matan. Padre, asino dagi jay? Nagdardaras lang matan na pimanaw. Imay da si Marongkar. Rosa ken ami tinaganda. Oh, dami. Kamak-kamak ida, Padre. Ne, apa yan? Am-amungatan ni Victor da ami ken Rosa. Di ka natakaring, Rosa. Ang mga numadlam ni Victor ng aglamlamang ta iti dahito alikot ti pagbasuraan. Manang, agyan tapay dito ay. Diyak kaya't amamuan ni Victor nga adda talagayam dito San Isidro. Sige, nuanya ti kunam. Iso ti matungpal, manang. Ay, andan ngay. Talaga likliklikan ako ni Ami. Awandan. Nagpartak damatan. Diyak nasiputan tinagturungan da. Maawatak matkid di. Nuliklikan ako ni Ami. Agsubli ako ni tayan ni Padre. Sige, Victor. Agkapi ka pa'y. Agyaman ak, Padre. Apa kinamakam mo itay da ami ken Rosa. Amamom ka di ida. Wen, Padre. No kasta. Isugayam day jay ti ami. Napintas a babay. Padre. Nasao kanyak ni Rina nga inagaw ni ami tiragsak na. Inagaw kano ni ami ti lalaki ngay ayatan na. Naibaga na ti kasta, Padre. Wen, ket dagas ti panggap ni Rina kini ami. Iso binalakadak, binagbagak, tadakas ti pampanunutan na itipada na tao. Padre. Ket sapay la kuma, tamakaamiris ni Rina. Ket saan na napatuloyan ti panggap na kini ami. Tikunan ni Rina, dakas kano ni ami. May isa a rebelde. Sana dakas sa tao ni Ami, Padre. Biktima lang ti dakas sa tao. Iso ang nagrebelde. Sapay kumatag kinaawatan damat lang. Itikasta, natalina ay tibiyad na. Kasanuitan manang ami. Agawitan ni Jabalay mi. Wanan, Rosa. Agawitan. Unak man na agpaspasyerta pa'y. Saanan? Ang mga numasalaw tapay kit din ni Victor. Kuno saan? Ni Rina. Di mo pinanunot dayta sakbay arim muarta ijabalay. Wah. Alarod, agawitan manang. Nakapasyar ka mat Victor. Umay kayo kumustahan? Kasi tisigod. Kaya't ko nga ibaga. As idadaan naklata mangawat kada kayong agtrabaho iti asyendami. Ken itiransyo mi. Nga oray pa'y, adda ipaay ti gobyerno a livelihood kada kayo. Uon, Victor. Dagiti kakadwa idi ni Magno a rebelde. Kat naipanday ti sabali a lugar. Kat naikandamat iti pagbirukan da. Uwen. Patayo a lugar tinangipanan da katakwada. Lando. May sabalik man ti saritaan. Amom ka dino sa dino tinagturungan da ami ken Rosa?
Di na kaya't may baga kanyak, Victor. Isodya ka mo, no sa dino tinagturungan da. Panagkunang bayang pailangan niya kami. Maawatan ko ma. Tas ikamot lang ti makagapo. No apay ngayon madayo. Lando. Sika talaga ti ayatin na, Victor. Ket pulos adi na maibawing iti sa bali a lalaki ti panagayat na. Lando. Amom ka di bayat ti kadami di kuta. Kanayo na naliday. Ay na ti bagina. Dapoy tinapasamakan ko na. Tagapoy ti dayta. Saan ka nun na maikarikan ka? Nangurunang pa'y dinaduktalan ng addagayang relasyon niyo ka ni Rina. Ha? Kasla kayat nang timatay ti daydagon daway. Sangit a sangit. Kaslaki din kayat na timatay. Kanayon idingan dingayan mi. Aging gayta. Sikapay lang tayo ayatan na. Yung magtultuloy lang tamot ti pan nakapasakit na. Nakumatay bawing nang amin ti imatang na iti sa bali. Nalabi. Saan agdidliday nga aging gayta? Lando. Aging nag-asat ti ayatan na nga aging gayta. Gaputan na po mo iti panagayat na. Sana kabala na pasakitan ti tao ngay ayatin na, Victor. Victor, aging kat ka nung nagladladingit ni Ami. Napinta sa babae ni Ami. Masaya at ugali na. Awan pilawag kan ko na. Ang kasimat. Tamasaksaktan lang. Agyaman nagtanakita ka dito simbaan na naela. Kaya't ko kumatagdamag din ka. Maipapanitian niya, Padre. Maipapaniti inami kini Elizabeth. Adda ka di mo, maipapan iti inami. Padre. Patsik launay at ikabsat ko. Kat iso ni Elizabeth. Nga maging ka ita. Jak masarakan. Jak amo ti pang sapulak ken kuana. Padre. Apay. Napananti inami. Tadaapong sela idi tinangaywan kada kami. Mabalin ka di nga ibagam kanyak. Ti may papan ka dagiti dadakkel mi. Kaya't ko amaamuan, Nanaela. Saan kun nga imbaga kan ni Padre Ismael ti kinasya sino ti amana. Ti imbagak laang kat natay ti inada. Jak imbagbaga nga impapatay ni Doña Anita ti inada. Kasta tinagsaritaan mi iti day dinana sela. Amasapul nga agnanayon ama ilimad ti inaramid dagiti dakes a tao. Iti day di Marina. Tapno maliklikanan ti panagbibinalas. Iswasaanan amasapul nga ibaga kada Padre Ismael. No asino ti amada. Nanang, adaak manan dito'y abay ti tanan mo. Dinalusak to'y tanan mo. Sayang. Ulos, ajak nakita ti langam. Ngum ko na day di apong sela. Asika kano ti karuprupak. Dalusak ti tanan mo, nanang. Kalpasan na. Inakmat dalusan ti tanan day di apong sela ken apong dalmas. Saan akong ama pa na simbahan? Itintulangan sa bali agon daway. Inaklangan gumatang iti kasapulan sa kadang agawid ako. Tentong bigat. Agtrabaho ako kanon. Nalpasan tinalak a bakasyon. Hello, miss. Bakit kita ka iningan? Nakakitak ngatakan ka. Ha?
anya tinagan mo? Kwa. Si kayo dito hindi nakadinong par ni Madam Anita. Saan ka di? Malagip mo pa eh? Kwa. Uwan, siyak. Sige, agap apura. Mabit lang. Di pa lang kahit ka makita. Diyak ngamin malipatan ti ropan iti dayakon daway. Sinapol ka, ngum di ka pulos nakita. Anya ka ditinagan mo? Mabali na maamuan? Eliza. Elisa? Uwan. Eliza tinagan ko. Sige. Elisa? Isu nga taday jay, tay komentarista iti radyo. Isu nga ta. Dito'y apaset tinsuro ni Nana Ela. Anak ay tanaman day di inami. When? Isu day to'y apaset. Nasarakagon. Kat day tatanam. Isu laki di day tatitanam day di inami. Nadalos mat. Adda nga ta imay ng dalos. Ni nga ta Elizabeth. Kawan, adda papananta. Papananta, boss. Apantag babae. Dahil talaga mo. Anya nga ron, boss. Inta agsugal. Saan? Umaykan. Darda papananta. Agsublitan to dito'y pasdak. Inton makita konti kayat ko makita. Ada biro kang tao. Juan. Ingkay saganan ti kotse. Tarumwartan. Gagayam ko ida. Lading itat ti kabayag adiyo pan nakangagkanyak iti tangatang. Kaputa adalang inasikaso kabanag. Katitida ito pa nagsublik. Intay manen ibinsa-binsa. Dagiti pagteng ita iti ili tayo as San Isidro. Gagayam ko ida. Kaano nga agbalbaliw ti kinadakas dito'y ili tayo. Taapay at ti tao nga awan basol na iti pada na tao kat pinaltugan dalatan. Asino dagitoy aggamman? Pasurot nga ta ti politiko? Pasurot nga ta ti adda iti turay? Papagayam, adumdumngag, palagipan kayo manen, agannad kayo. Gaputa ado ti dakes at tao dito'y ili tayo. Maisakit da tayo nga ta dagitoy nga agtuturay, wenno isuda dagiti pagbutbutngan. Alagagayem, nalpas manen ti basit nga oras tayo iti daytoy agundaway. Kat ituloy tayo kalpasan daytoy as sunata. Dayjay. Iso dayjayan ni Elisa. Paltuga kon, boss. Saan? Di naklabdan. Paltuga kon, boss. Dahil tati bilin ni senyor. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliway na dinggen ti tuloy ti nobela tayo na paulwan. May kanem apilin. Nobela ni Virgie Paclay. Direksyon June Ributaso. Technical and musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. May kanem abilin.